Razanghai here in Secretarial in Kapashalam Milishitle. Once again, I welcome our non-Tangkhul friends who are here and who are here to celebrate with us. We really appreciate your presence. We will be speaking in our dialect Tangkhul, so please bear with us for second sessions. There won't be any language barrier. Okay. Secretarial report kizine the he issue kachangkhatwa Tangkhul Welfare Society we he term he 3 years in a say. The kathela zang the later magathela zang the later issue Tangkhul Welfare Society Mumbai 2012 we in a form salaga the drashum kaine. The main objectives main kharin hi khikla jeka welfare hina Tangkhul now tailak ina Tangkhul now hili Mumbai li pam the claping hiwi yari rin kharin khar kala itumwi culture he promote protect sami khwai hiwi lung hili yang sang mi khwai kachui kharin in a form gasane hi singum 2012 form salga 13 to 16 hili singum katum hi culture day the mionra sai si hi laga mionra maman laga a thakar hi mi la matai sang maman ka ram song wi la ngai heu yang laga luiri phanit the mionau se luiri bai na mion se the 2017 wi na luiri hi miona jine 2017 to 20 4 years the fourth luiri ji 2020 li mionai laga isui pandemic hira sang thuya de jwe na sam thuya ne 21 liver function event kick ka hos masala kup sang khai ne jwe tile ari isi term ari we term hi current term hi 2019 to 22 hili hiwi executive ping na ari hi kha pandemic lara sang ga le issue executive kai kana hotpam khang je wi shim khang je wi shim ung khai wi chikitha wi ra sang je da ari ri hi isi matimang le de le the issue ot ngurut ot song sa wa hili ma ka pai ma ka sung chung ga le sa re chuwang hi na le excuse a sa da ka khimi lo ji la hangai 19 November li sports organized summit kala 20 February luiri phanit ma yon me 21 hili pandemic ra changau ga 2021 lung hili isi hi function ki ga masa thu jine khajwe alung jili ka kishak za kala NGOs pingli coordinate salaga yaw khami basic needs ping hi yaw khami hi isinala hilipam ga saping executive ping nalam tada ka shap je sami ye ji hangai ye kala kathi ga sar ga khanang ga za khlei thran li welfare hina kila front row li majat mi sai jilala shim khur ping ling san laga ga khanang jili ka tha ka phar ka tha da yong li ka tha da sa si ga ji li adam ga ji da ngrum mi ye ka tong khali ma wa ga pai kai khali ma wa ga pai le sar ji I tumli inform ma sa khra I shilimra ka sung la le sare kala I tum nam la ma wa ka pai apam atam jila le sa da jigtha jilwa le sare ka le jiwang wa excuse sami lo je hanga ye ka jangga de na ka thi ka sar ka shok tharan li issue welfare wi song ai nei ta khlai hi cash na isin na thing thra hing zon me ka khanang ga za khlai li wa yang laga condition ka ga za pa wi serious ka sa wa thi shu da jiba je panglan nau sami China welfare na yang sang mi da khlai hi hili Mumbai li khlai hi chung ga jana ot ka sa sau ga da employment issues si chung khlai kha hi welfare hi la legally registered sa khai organization meaning to kala problem ga shok ot pam li ga shok ping hin la well organized sector li ga summoning to the employment letter appointment letter ga jikitha himalai thu ga da khangarar hili itum na full force kala full front li manganing mi pai thu ga da side li ga tom mi ye hita ka sa pa phar hita da salu hita sai ga jiwa ga tom mi maman la ga ra da le chena family matters roommates we family ping we sot now ping we kon ga zar akon ga shok li wa ka chap ina tang the welfare hina involve masak vai kala hangra sala la ta hipa hiwa na thum thar khui lo hipa hiwa the personal issues out na thum thar khui lo
มาสักไปเลยก็ว่าอิทุมบัมกรุมแล้วก็จำนางกรุมแล้วก็ถ้าเสียสังกรุมถ้าพักไม่จะสักคุยเซ่ก็จะวินันให้มีก็จำนาวปิงเลยก็จำนาวปิงที่เดียวลักเองก็ถ้าใส่จิลมันเอาท่าก็ไปเลยเอาก็ได้อิสุยก็จำนาวลงก็สิก็จำนาวยูเนียนมาเลยทุกก็ welfare ที่นะจะว่าใครอยากจะได้ education secretary ให้มีแต่ฮีเครียลิฟscholarship ก็เลย admission อัตมฮิลียังสังมีแล้วก็จะรัชมใครเนี่ยอาจจะกุมก็เลยถุยใครลงฮิลีว่าจีมาสามีเรื่องอะไรจะรักใครฮิลีมาแต่ลักอินะproblems หักลักอินะสัมกับพังก็เลยมังเอามังเอามาคุยกับไปฮิ number one ลี registration society 2012อินะ form ใส่แล้วก็ register สักไว้ก็จงก็หดนาไรเลย issue อี term ลีเลยจีหดนาบ่บ่ไม่มาแต่ลักอินะregister สักเลยก็มุมไบลีเคลีย address อีเดอร์ก็ใส่เคยอีทุ่มมาก็จง99% หินเรียนเนี่ยประมาณแต่หิมะสบายจริงเนี่ยเจนอีทุ่มน่ะรีcity one ฮิลีอีทุ่มอยู่หลักค่ะอะไรเงี้ยสันละกันนะโอ้ยวิชิมจิกามีก็อยู่หิน register สบายเรื่องก็จะหิมะยากจริงเนี่ยแต่จะเรียกหัดนาละก็ issue จะตั้มจังจะเรียก president ฮีวัดปั๊มก็จะได้ชิมชงก็จะองค์ถุยแค่เนี่ยจีชิกันก็ซ้ำถุยละก็issue หัดนาเซ่ก็จะตั้มลี pandemic รัฐจังรถได้จีก็ซ้ำถุยลีแค่เนี่ยเจนน่ะ issue ขนุกลีราดคลีบิงฮี priority มีแล้วก็ registration process ที่สักกุบคุยไว้ก็จะฮี request สั่งไง membership registration ฮีกุมก็จะได้เอาสิ่งใช่ฮี Tangkhul welfare society we the only source of income ฮีลักเลยก็แต่อีกที่ก็มาเลยมันเนี่ยลูกบ้านชักนี่ช้าๆมั่งใช่จริงเนี่ยแต่ฮีก็จุ่งกันเลยมีเย่ริงพายเอกต้อมขมิจิแต่ก็เลยถ้าเด้อจีถ้าเด็กตัวมีจริงเราจีละหังไงก็เลยอีเวนต์ซาละเลยขี้ก็ซาละเลย donation ขี้ฮีเด็กจุ่งกันเลยใช้บนภาษามากเลยที่สุดนิ่งหักลักไอ้เนี่ยจิกัดขมีนั่นทุ่มปิงลิละนิ่งชี้ขนาวคราปิงลิละถ้าเด็กนิ่งหักลักเนี่ยจีถ้าเด็กจิกัดมีจริงเราจีหังไงอีทุ่มเนี่ยมุมไบหักเอาก็เลย issue welfare หินละขัดเดียวเอาก็ต้องกลิมาเทวาไปดูก็ต้องกลิมาว่าชุงเรื่องทุกเจ้าก็เลยยังใครมาราชุงเครือเลยสาระเคยยังใครเนี่ยไม่จะมีรู้มาราชงเครือเนี่ยอีทุ่มฮี executive ฮี main executive active executive ฮีจิโก้เนี่ยแต่มุมไบลีมีจิโก้เนี่ยยังสังกีเหตุจดลักเกเจนนั่นทุ่มบ้านน่ะมาราชงไบลีฮิตาตะเลโคเด executive ปิงบาลี reach out ซาเลยก็สามีก็ไปอีทุ่มมาทำให้เด็ก cover ซาไปเรื่องจะฮิสิตสังเกเจนอะไรมังอาลีละหังไงเลย legal issues ฮีก็จุงก็สัมพังไงเคยฮี welfare we saran ngeningran kecengket itu main object aim and objective himmening to the matal panglak ina masami pai ko chung gasam pangai kala na thumli la chigtha leir masami ngai ma da masa khami maning ne masa ga pai le lak gi ne police case sa gi ji no we otpam li ithum na file sami gi ji ithum khipa da legal identity ma le mane chiao da ithum hi va phap gada longli society form sa laga khlei sau gada no we otpam li no we boss li no we organization li rang mi ji police li wangning mi ji hi sakla gai kala ithum li lama thai mi mane hi ba ji wangai na no we khon ga jar no we ga khnang ga za khrali ji masami ga pai khlei ne masami ngai ma da masami mara masangai ma da masami mara ga ji ba maning la hi legal issues lai ga ga hi ithum involve masa ga pai ne ji wang hi ya really thing sak ngai Jane Hilly Society na Assembly li Twitter kui kai kat hada legal issues kharat ranli ogal any problem face ka sath ranli kat hada solve sami pai kat hada involve sami rikhle gi hi da le ye khon ga zar ranli welfare hiva mediator ka sada nani we ang chaili personal ni ga roommate ni ga otpam ni ga khanani we ang chaili welfare hina mediator ka sada jamna mi re na wi shong la a wi shong la hi ta lo hi na phamai re hi ta se gi ji hang la ga je jamna mi re jiwa chili involve sa pai ka pha long ni ko pesang ba ji jili sa mi pai ka la hili ka chung ke ga shok ma shok mane kha I thumui mi kum I thumui miur I thumui ram Tangkhul now hina thada I thumui zakma I thumui wasak I thumui khya yor zada khlai khe sa ka tha le sa kha chigtha chili I thum na la welfare na la thada sambang la ka khrajan sa mi la ka ma tha se ka la hiwa mang yi ma kho hi tharan kho ji ji khrajan sa mi re
Jima sapai turer ke tada ramli shimli avavali hitad le ko the welfare ne hitair ko kama sapai tu ke the nation ke yang sang milu ke ji hi wi power ne itum the judgment na shu hi yonaire na shi hi jitalo na shi hitara ne ke ji hi itum welfare wi pangli mlem ne judgment ba sai ji kha jamna khami ke ji wi bang shap mang hi le ke ji hi yarui ne ji phap ta ming sangai ke de konjar phung khai le kha oh legal process sare ji ke chiliva backup samire welfare na lo hi process by hitalo ke jiba jiba front lima jang sala la backup samire yang sang mire ke le shop ina dang da itumwi migo itum euro itum Tangkhul nawi khring khrak li pa mai khwai matai mai de phekar khoi bai khwai ke la morally physically ke la tamara khlia masa ka pai thran ta financially lang chon ka pai khle thran liba welfare na mo shoi lak de yang sang mi re gi ji hangai chena tengau ning slagar